Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu ljudi. Danas ćemo da snimamo Minecraft preživljavanje epizodu 4, ako se ne varam. I ljudi, ovo je prva epizoda sa pozdravom, znači imamo jedan pozdrav, to je Ado for Days, znači on je u komentaru jednom od videa napisao poznu video, ja sam mu to odgovorio, znači pozdrav za toga. Znači između epizoda sam radio, nisam samo isključio pa sad opet da snimam, znači napravio sam ispred vam putić i vam još mašina je kuhinja, zaboravio sam da jeste kuhinja, znači to se napravio ovako obično. Ne znam što da gore poviš stavim ovoga, zato što je šuplje. Znači tu ovako otvori se to, ima samo to obično. Da zatvorim, znači tu piše kuhinja i crtica vama. I vama sam dodao isto, ovo tu nema pojma šta je. Tako da stoje, spavača soba i tamo crtica. I ispred sam evo ovo napravio, ovo treba tu da bude trava, da bude ovako da mogu napraviti. I ovako tamo ćemo da idem besvijest. I vamo isto, znači, evo ga i ovaj, daj vam ovaj. Da ovim odmah možemo dobiti pilića. Ma nismo. Znači, ovdje sad planiram da napravimo farmu, znači 4 odjeljenja će da budu, znači jedno odjeljenje za svinje, jedno za kokoške, jedno za ovce i krave, znači. A nas praćamo držimo gor wheat, znači ono sve što je potrebno. A ovdje, na ovom tu mjestu, ovako tu ću malo da ovo okrčim i ovdje ovako ću napravim isto neku farmu. A ovdje će da put tu ću ovako da napravim, znači od drveta, znači ovo vam drve, ovo zelenkasto puno što je. Tako da idemo odmah da skupimo drveta, rupa, treba isto da zakrpimo i ovdje rupa. Oh my god, kako ovako rupe ovi, znači ovo ćemo drvo da skupimo, ovo je noga i konji, možemo tu da farmu napravimo, ali to ćemo posebno za konja i trku ćemo da pravimo. Znači ovo drvo treba da skupljamo, skupit ćemo par ovoga, znači kuću ćemo da napravimo i tako da ne kisnu džaba, da bude kiša i da se smrzava gdje mi svoju kuću. Dobio sam nešto. Tako da, ajde brže. Ovdje imam diamantsku sikiru, znači efficiency 5. Pukla, ovo imam drugu, ha. Pa eto. Eto. Ima još ovo tu jedno. Tako. Da uzmemo ovo drvo. To nije bilo veliko, koliko ima 21. To neće nikako da bude dovoljno. Uzet ću ovo bijelo, to ono za dekoraciju, da sakanje. Nego bih. Ovo je malo veće drvo, ne znam da ću moći da dohvatim. Može, dobro. I vuk, imamo kosti. Ja mislim da ne. Nešto ti vjerujem, super, imamo i vukove sad tu. Pripremit ćemo jedno i napravit ćemo fish farmu, automatsku fish farmu. Dok odem u školu mogu ovo da ostavim ako tu neka radi svoj posao, kada se vratim imam stek ribe kakvi hoće. Kasnije, možda sljedeći epizod idemo u rudnik. Znači sve zavisi do mene da li bih to htio snimiti. Ako vi želite naravno dole komentar postoji, lijepo napišete to i to što želite. Hajde još ovo ovdje što su se spojili. Vole se, ne žele da umru. Hajde. Bio sam inače snimio jednu epizodu, ne ovu nego prije što sam snimio epizode i trajala je 17 minuta, a samo smijem da uploadujem do 15, pa nisam mogao, pa sam ponovo da snimim. Ajde, dovoljno, ovdje mi kutica, a nije vam. Znači, sada ćemo vam dodajemo. Ajde, izlazi od tamo. Znači, moram da završim i kuću malo, znači, ništa nije završeno, znači sve je u izgradnji, znači tu ćemo da pravimo. Evo, tu ćemo da krenemo. Znači, ovo je 2,
2, 3. Aj 4 visine. O, sad dobi full damage. Fuck. O, nije dobro. Idemo pravo. Do pravo, tako, jest. 2, 3, 4. Pravo. 1, ovo sam failo. Pravo jeste, ovo pokupim. Inače, treba će nam dosta drveta što se ovoga tiče. Ali po dovoljne veličine. I sad trebamo ovdje da stavimo upravo sve ovo. No, dropao sam sort. Ne! Šta radim? Znači to i sada 4. 1, 2, 3, 4. Op. I sad pravimo daske. Znači neću sada svu ovu epizodu napraviti, znači napravit ćemo evo donekle ću da napravim pa ću u sljedećoj epizodi kada bude, znači ću da vam to pokažem. Ja vidim da sam ovdje malo failo, znači gledajte kako ovo ide pravo. I tu, znači, ovo treba da srušimo sve. Ne stotim s ovim. Failo sam, znači treba na stranu. Evo, tu. Da mi je mjesto ovoga to. Četiri. Tako, možda kuć ne možeš, ali nema veze. Znači, na kraju ću da napravim vrata. Znači, samo ću ovo okolo da napravim, ću prekrijem epizodu. I sljedeća epizoda kad bude, ću da ja završim i... sad ne znam da li sam ovdje lijepo ovo. O, jel imam još drveta? Imam stack, super. Nisam ne vidio. Znači tako. Znači tako. Tako, znači i ovo je 30. O, koje ti je van same reklame ovo. Kako i ne da se ovdje samo da ove reklame stavljaju. Znači tako. Morat ću tu nakon poneki prozor stavljati, neće veliko, pošto to će mi toliki prozor i je ovo zgrada. Znači tako. Ovdje ja. O, bože dragi, kako failam. Tako. I pod treba da zamijenimo. Stvarno treba tu, ako treba da ovce kad budu da vuno daju. Tako još na prednjoj strani. Dovoljno, znači tačno smo imali kako sam dobar matematičar, znači ono. Tako. Znači pada noć, idemo da prespavamo i tu ćemo da završimo epizodu. Znači počeli smo da pravimo ovu štalu. Znači u sljedećoj epizodi ćemo da je završimo, znači da promijenimo perspektivu, znači ako... I ljudi, to je bilo to od ove epizode. Ako ste uživali, ostavite like, šerite ovo sa vašim drugovima.
do sljedećeg viđenja i ćao.